We want to thank you because of the life of Brother John. Ona kanitha ire hingure atongoria aya macagurire kuroka mucii kwa mubunge wa Sirisia John Waluke gutafania mahoya na witikia ati mirango ya njera ni kumuhingukira ta uria yahingukire hindi ya Paulo na Sila. We want to pray that God, you may release our brother from the jail. You are able to do more exceedingly and abundantly. Kitendawili hiki cha ndugu yetu Mheshimiwa John Waluke kinateguliwa kupitia katika damu yake Yesu Kristo ambaye ilimwagika msalabani. Magitogorio ni mubunge wa Bumura Mwambu Mwabonga uria no muhunjia moya mweke ucio kuhera ithenya-ini ria Waluke makiuga marina witikio ni agutoria maundu maria mamutungite mahinyiriire gatagati ka maundu mothe maria aragirira ihinda-ini riri. Rekodi ya utungata wake kuri aikari ya Sirisia ni yonanitie. Even if you are blind, you cannot rubbish the work that John has done for the people of Sirisia. Kuraihu na guku gicigo-ini kia Limuru kaunti-ini ya Kiambu, mubunge wa Gatundu ya Muhuro Moses Kuria augite kwaga mwaho wihandite wa mung'ethaniro bururi-ini ni undu ukuhinga hanene hari kuhukia ungumania, akiheana muhano wa uheani wa kandarathi ya ciringi bilioni 7 ministry-ini ya ugima wa mwiri. Oguto mutahi waka aturine kunyita aici thiini wa sector ya ugima wa mwiri tutione nero imagine ko ni tene hindi ria ODM mari opposition uhoro cio ngire iguru muno no muthi ona gatheti tirandika mini well kanyamu karia okarogeka kiandiko karia kanini hari ugu ni uhoro urire no kali gwa ikono andu marathie guthaka na mbeca cia kura na murimu wa corona na gwikihite ona riu na gwithamba moko makirima aikoro bilioni 7 ni ciraheo mundu umwe na kindu gitagwo single sourcing. Ngiribotera Inooro TV ritondekwa ni Wangui wa Mwangi.